پیواژویا باشبونی. گاوا گو ام بروح دجین دوی ام الیکاریا باورمندن خوا ین مسیحی ین گو دبن کولتیا کارن بدن دانه د مسیح دا آزادی راستین بجربینن. یاگو اف پرنسیپ اشکره دکه لسر بنگه تشتیگو پاولوس ده پاراگرافا پاشین دا گوت اوه گو هرچند باورمندان ده گوتن خلاصی ده مسیح دا افراندنک نویه ده همان دمه دا ده بگو او ده بین کلاتیا بدن دا بین. اف تیوی وطایه گو حیا گو هون ببین مینا مسیح او بخوا رویتیه که لهن کس دوی پیواژوی ده آشمان دا ده بین کلاتیه دا بون و پاولوس ده سرویه که ده پیوه و ام ده کارن جیرا بیجن و گراندنا گیانی. ده گالاتیان بشا یک آیاتا یکم دا برانو مروفک پیشی بو و کت ناف خلاتیک ما او یک ده کاره وره ورگراندن گو مروفک هبه گو بگناه دلگرتی به جبر گو مروف ده دست گناه دا بو. او چه ده بیجه؟ پاولوس والور بحثا باورمندن گو دل تنگرتن برانو بری مروفک هبو خلاتی کر ایجار هونین روحانی قنج بکن بلکشه گو ما چندک بری خوان ده هیاما بری دا گو چه وطای گو مروف فکی روح لهمبر کرینن بدن پیکتینه لو ما پاولوس وها پیدا چو ین گو بروح روادتشن هونن ین روحانی ین گو فکی روح بوی رنگی نشان ددن افکس کیه کسی گو دگنه دا تگرتن باورمند ده کلاتی دایه باورمند ده گریداییه و مروف دکاره جوره ین جودا ین گو مروف تیدا آسمان ببیر بینه و او دیل بون. پاولوس ده بیجه جبرویه که هونین گو روحانینه یکی وها بروح نرمیه لحف بینن. او لور گرینگه جبرگو گوتنین وی هما راست دست نشان دکن گو وگراندن ده ویج یکی زیداتر کسان پیک بینه. چما بردوام دکه و جمن را ده بیجه لخواد نره داگو هون جی نکوون جرباندنه مینا چیروکا یکی گو هول دایه الیکاریه کسکی گو به نارکوتیکه و گریداییه. بس گرگه او گو کو او جید دما بوری دا تریاک بو جو تریاک خلاص بو داویه دا چه قویمی او بو گو جدولا گو الیکاریه کسی نارکوتیکه بکه او بخوا دی سابو تریاک. فکر سرکی الویر اوه گو جلبک وسا باشبونه جیکی زیداتر حوجه دکه گو بپرس گرگه که یک به یک میجول ببه گو دکاره مروف بخی خطریه ده بگو ام ده همان گناهن دا بن. پاولوس لسرویه که ده پیوه گاوا گو ده بیجه لخوا بفکرن دا گو هون جی نین جرباندن. افتیوی وطایه گو هونه وگرن پیشبینا همان خلاطیه. کسین گو هول ددن الیکاری بدن کسین گو پرسگرکن وان ین اخلاقی هبون و روش بوی رنگی ده قویمه گو او ده نافت کلیه که به اخلاقی دا به کسی گو دخواستن الیکاری بکن را گرتی بون. افتشتن پر پراتیکن و پاولوس ده سر وان ده پیوه. پاشه بگوتنه وارين هاف هلجرن وبفي أواي هون قانون مسيح بين جه اف باراغرافاغو ام جيرا غوت راستوراسيون باراغرافك پر بهيزا پاولوس بردوام دکه و لسر انجامن گناه دا آیتا دن دا دبیجه شخوده را دوعان نکن او تیرا خواه نکه چمکی مروف چی دچینه ویجی بدیروین. چمکی یه گوشبو بدن خواه دچینه ویج بدن فسادی بدیروی. ادیسیون چیه؟ تی چه وطایی گو مروف لبنده خفکه یه؟ وطایی گو او گریدای چیه؟ ده بنگه دا افتوی وطای گوگر هون بدن بچینن هون فسادی بدرون. بشک جوی فسادی تریاکه و افتوی وطای گو ام جریع راست دور دکافن و دکافن دست گناه. یا گو پاولوس لور ده پیوه اوه چمکی یه گوشبو بدن خواه دچینه ویش بدن خرابیه
بدورو و یê ku ji rûh re diçîne wê ji rûh jiyana herheyî bidûre. Bînin bîra xwe ku Pawulos di navbera bawermend û nebawermendên ku gihîştîna xilasiyê û bûna beşek ji malbata Xwedê û yên ku hîn jî li dinyayê dijîn berhevokek dike. Tiştê ku di pê vajoya berhevdanê da xwarû yê remana zelal a Pawulos ê ku bawermendên dilpak ên ku di Mesîh de jiyanek nû hene jî dikarin asa bibin. Dibe ku ew di rêça xelet de bimeşin û li ber baweriyê dihên tevgerên kevên de bibin xefîk. Ya ku Pawulos li vir hewl dide ku ragihînê ev e û mijarê di ayetên 9 û 10 de zelaltir dike. Hûn dikarin ji van ayetan re bibêjin xizmeta hev. Bila em di kirîna qenciyê de dilê xwe winda nekin ji ber ku ger em dev ji ber nedin em ê di wextê xwe de bidêrûn. Ev rastî dijwariyek ger derfeta me hebe bila em ji her kesî re qenciyê bikin. Her kes kî ye? Bawermend û bêbawer. Werin em ji her kesî re nemaze ji bo mirovên bawermend qenciyê bikin. Bi gotinekî din berpirsyariya me ya rast heye. Nemaza ji bo xwişk û birayên xwe yên di Mesîh de. Pirs ev e, rêbernameyên Pawulos di derbarê mirov çawa alîkariya mirovên ku di guneh de ne bi pêvajoya ku em pir caran jê re dibêjin destwerdan çawa teklîdar in. Ev gotina layîq e, ev peyv ji psîkolojiyê hatiye. Destwerdan çi ye? Di bernameyên televîzyonê yên ku hûn lê temaşe dikin dê ji midaxele çi ye? Dema ku komik melbat û heval kom dibin da ku bi kesek ku di nav joreyekî tiryaqê de asemaye rê rû bi rû bibin. Vexwarinê tiryaqê şexsî. Girtbûnê bi tiştên din dibe sedema wêrankirina mirovan û ji bo kesên din yên ku pêwandiya wan bi wan re heye dibe sedema wêrankirinê. Tişta ecîb di mijarê de ew e ku ev bi nêzîkatî û wetaya xwe vê mijarekî pir însanî ye. Lê demek dirê ji berê Pawulos li ser vê yekê peyivî dema ku wî ji Galatyan re nivîsî bi îlhama Ruhê Xwedê da ku eşkere bike ku destwerdan û ev jeleb rûbirbûn tegehek mizgîniyê ye. Tiştekî ecîb ew e ku ji ber ku ew xebatek nivîsiye dixebite. Pîvana giyanî û mêzînhayiya serxwezayî lê zêde bikin û hûn tegehek hêzdar ku mirovan azad dike bistînin. Ka em prensîpa jiyanê bibînin. Gava ku em bi rûh dijîn divê em alîkariya bawermendên xwe yên xrîstiyan yên ku dibin kolatiya karên bedenê de ne bikin ku azadiya rastîn di Mesîh de bijerbînin. Bila xwedan bi taybetî re bide pastorên ku bi rewşên destwerdan an xilasbûnê re rû bi rû dimînin. Van tiştan nehesan in, pir dijwar in û her gav encam nagirin. Lê di gelek çîrokan de encam irînîbû tevî dijwariya pêvajoya başbûnê ku evîna rastiyên hewce dike.